bangathi ibhala akekho umuntu esanda kubizwa ibhala wonke umuntu ufuna ukubizwa according to i-level. Mawuntombazana ana 21 years ufuna ukuphila njengamantombazane ana 21 years ufuna nawe kuthi una 21. Mawumfana uthola amajita abhema olungabhemi you are regarded as isiphupho lesifana. Yabona mawuthola abafana intanga zakho zijola ungajoli akekho umfana uthanda ukubizwa umfana wesishumane. Nebe bazalwane awuthandi ukubizwa wesishumane uthanda nawe ukubizwa umthiwa iso. So the apostles abantu bakaNkulunkulu bebanendlela abafuna ukuphila ngayo yakaKristu but lapha eAntioch bekunendlela ekuphilwa ngayo futhi abantu bakhona bahloniphana nestandard of some kind. Now abase-Antioch baqaphela ukuthi lamantombazana waphili njengathi, labafana abenzi njengathi, labomama abakhulumi njengathi, labomama abenzi ngendlela labo baba abenzi ngendlela ngayo. And then bacela baba pay title ukuthi ama Christian.